Dragi prijatelji i gosti iz sela Monik i dobar dan izvorne grupe Zvuci Bosanskog Meraka, također od domaćina Atifa i Nazi. Mi vas sve pozdravljamo, želimo vam lijep provod večeras. Ja bih vas zamolio za malo pažnje, ako možete da ustanete. Dolaze nam pratire, molimo jedan aplauz za njih. I onako od srca aplauz za naše mladence, za Husu i Amenu, za kuma i kumu. Bravo, ajmo jače za naše mladence. Oj, Bože, duše, jednostavno, u tebi je život za večare. Voglio prendere